Ke limetse ke letse fela o mpona ke letse monna ke se ke nkile retirement mosebetsing ke ntse ke re ke phelela bona bana ba baka ba kante mme wa bona ntsa le busy ntsa ntsamaya wa bona bothata bo aka buiwane ntate ha ke tlo motloela tlo o tlo nqetella mosadi o but hona aja ha re yeng lo nthusang ha tswe tsamaya understanding okay ngiyaniva kodwa baba okay so uthi wena kuthina ubaba ungakwazi ukuthi umsize phalaze yonke leyo nto mhlawumbe yebo ngithe vele ngizomnceda ngicela ukuthi angene manje ngimnike ilokhuzana imbiza yakhe yokuphuza ke ne ke ngotse bane ke kopa thuso bane ntate wa ka o dula a kula ha selemo sentse se tlo fela o dula a tshwara ke stroke o tshwara ke hloho o a thuthumela le no o sentse mokadile o santse a thuthumela le no tjenana and o tlwelletse le mosebetsi ha re sana le ntwe re jang kontlong ditšhelete tsa di bile tsa tswa o ikgalaya dingakeng ha ba mothusi ba mo fa dipidisi tse re sa tsebeng gore di mothusa ka eng because ba re ha ba bone gore na bothata ba ke bofeng mara still ba mo fa dipidisi so re blelletse le mama hore mama papa wa kula jwale re ye ko re lo hlola ko dizangomeng and mo ka ha batlo re dizangomeng re lo hlola o go jwetsa hore yena ha batle dizangoma di tla mmakela mathata o santsana le mathata mo ntlong jwale ke kopa thuso hore ke a gola mhlambele ka re thuso Molweni mandizibulise lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS Finance Lovers inkumkane abandaziyo banimbiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngabantu abadala lana, sibhalele nguNono kahle on behalf of utatakhe wathi Jozi Pescope ndidla ngonibukela lapha enkundleni zokuxhumana na ku YouTube nisiza abantu. Bengicela ukuthi nathi nifike ekhasi lethu nizosinceda ngoba ubaba bami akaphathekanga kakuhle neze. Sathi ungawari wena Nono, thina lapho singababeza sabelela sibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike sokunceda ngaleyo inkinga obhekane nayo mangabe siyakhona ukuthi sidile nayo. Umuntu omdala nibulise futhi kwakhona ninjani baba? Siyaphila mfowethu. Siyaphila nathi umuntu omdala. Ngiyaxolisa mani baba, ngibuye ngixolise, ngiyazi bengixolisile the time siphuma la emotweni ukuthi sizokumisa lana uyabo endleleni kanje. Sine reason na baba ngoba is because of kunabantu abasibhekelele la eshowini yethu ngoba ubaba uyazi ngithi nani nisithole enkundleni zokuxhumana ngoba sisiza abantu. So kunabantu abasibhekelele esithanda ukuthi each and every time mangabe kune case esibhizi ngayo yabo isituation esibhekane nayo sikwazi ukuthi siqale ngokuthi sibuze lo lidaba ukuthi kwenzakalani kahle bezokwazi ukuthi nabo beunderstand ukuthi Jozi Pescope namhlanje idila ngento ethile yabona umuntu omdala. Inkinga ikuphi baba, singaninceda kanjani? Mhlawumbe ngingaqala ngibuza indodakazi yakho because uyena ongathi uyena obebhalile uyabona ukuthi yebo uNono sewubani kaneni igama? Atlehang. Atlehang. Okay sisahlekanga. Bengicela nje ukuthi usichazele kancinci ukuthi why usibhalele namhlanje. Ke ke ngotse bane ke kopa thuso bane ntate wa ka o dula a kula ha selemo sentse se tlo fela o dula a tshwara ke stroke o tshwara ke hloho o a thuthumela le no o sentse mokadile o santse a thuthumela le no tjenana and o tlwelletse le mosebetsi ha re sana le ntwe re jang kontlong ditšhelete tsa di bile tsa tswa o ikgalaya dingakeng ha ba mothusi ba mo fa dipidisi tse re sa tsebeng gore di mothusa ka eng because ba re ha ba bone gore na bothata ba ke bofeng mara still ba mo fa dipidisi so re blelletse le mama hore mama papa wa kula jwale re ye ko re lo hlola ko dizangomeng and mo ka ha batlo re dizangomeng re lo hlola o go jwetsa hore yena ha batle dizangoma di tla mmakela mathata o santsana le mathata mo ntlong jwale ke kopa thuso hore ke a gola mhlambele ka re thusa. No ngiyakunderstand wena Nono ukuthi ubaba uthi unokugula nje mayingabe kuyophela unyaka yabo and manje unokuphatha istroke ephathena ngamathambo into efana nale qha into engiunderstand ukuthi umama why ngoba okay mayingazi understand inyanga wayengafuni niye kuba prophet ke abathandazela abantu abathandazelayo akabafuni nabo ha ba batle a re bona ena ha rati ntho tseo ha believe le mo baba ngiyaxolisa man ngicela nje ukuthi ngive from la kuwena umuntu omdala ngoba wena lo ophethe zinhlungu yabo umuntu omdala ufila kanjani kuba kanjani kahle mhlambe yini ekuphathayo mangabe kuqala ukuthi kuyophela unyaka kanje bafowethu bana bothata bo ke na le ngibona go boholo man go ba fo
ke tla o bolela ke ra jara e tlo fela nje jara engwe le engwe ke ntho e tsalang ho nna every year nje makwephela unyaka kumele iyaqala ha o tlo fela nje jara o qala so mathata ufilani umuntu omdala kuba kanjani inhloboni yenhlungu ozifilayo ke tshwara ska hangwana tshilo wo hlo bo akitsebe o etsalang mo ke a tshwara ke a faseha nje uyabopheka ke a bona mo malemo o mo tlase mo kutlwe dintho ka re ya mfasa kutlwe ke ikutlwe le nna gore wa bona hona tje go bima ke tsebe o etsalang kana so manje umuntu omdala ngoba unoni uyamenshina lana ukuthi unokuya esibhedlela bathi ababona nix banokufaka mhlambe ko scan ukuthi bebone ukuthi kwenzakalani ngaphakathi komzimba wakho hayi bona tsebila di sa sebetsa bana hona doctor ke sa etsamaya ke tsamele di doctor kaofela nama private doctor nje bonke ulahlekelwa zimali ngaleso sikhathi akina bona hona tshekile tje ha ke sana le tšhelete a bone se ke batla thuso lo na hore jwanong ke etsa jwang ha so ditše hobe mina enenye into engangiphathi kakuhle bengithanda nje uva ngibonga indodakazi yakho ukuthi nono big ups ngoba idlozi lakho leli lisaphila uyabo ukuthi uzomphakamela ubaba wakho ukuthi ebe right kuyo yonke le situation kodwa senze konke okusemandleni umuntu omdala ukuthi sibone ukuthi singathola umuntu ngoba nawe nani nokubona ukuthi sinokusebenza nabantu la ku Jozi Bioscope abantu abasincedisayo yabo mayingabe umuntu khona inkinga onayo omhlambe ngoba thina sisebenza ngokwamehlo nje yabona ngokwenyama ukhona abantu abasebenza spiritual abakwazi ukubona into ezithekile ezingale thina singakwazi ukuthi siyibone ngamehlo wethu wenyama yabo umuntu omdala so yes kukhona umuntu esike samcela ukuthi ngoba sisosuka njengamanje siye kuyena ukuthi nje besafuna ukuthi si understand cha into engayi understand umuntu omdala ukuthi unkosikazi yena wayezokhohlakala kanjena beside ngoba kumele ngabe uyaxhasa kuyo yonke le situation ohamba odlula kuyona hayi uma ubile ke mathata la ugcina mara uthando lisekhona nisathandana yonke into right yena ntse re dula kaofela bophelo ntse bo tswela pele mara bona hang ka qala nje ke re ke batla ska hangwana sa tshile ha o tla mo prophet ha ba batle ntho tseo ha ke tsebe o etsala mhlawumbe ngumuntu ongakholelwa ufisha sijudge lapho thina angithi omnye nomunye unenkolelo zakhe ebomini yabo khona omnye umuntu ongakholelwa enkonzweni khona ongakholelwa ezangomeni into efana naleyo yabo kodwa yona iyangithusa yona Mr Jones cause manje the way ubaba uyichaza ngakhona uyasho ukuthi baba hambile doctor ulahlekele nazo imali na yonke leyo nto and manje naye lento emphethe ise weird thing kuvele kufasisisa kuba nzima inhloko uyayibona uyayibona nje ukugula ungazi ukuthi ubhlungu uphi wenzani hayi askisba kodwa ke mfana mangilala le story les la ngimosheka khona kakhulu ukuthi umama ngathi akekho akana support kubaba kuze kuzosuka umntwana siyambonga yena kanti bekumele kube uyimama osukumayo so asisebenza ngalendlela esihlezi sisebenza ngayo mfana akukho kunye ngoba manje nawo baba sozo wasibhalela kusho ukuthi singenza kwenzeka because mhlambe yena uma unokwakhe naye ethi hayi mina mhlambe uthi hayi mina ngithandaza endlini yena umuyena wami uzophila endlini ngaloko inkolelo yami ukuthi mina ngizothandazela amanzi ngimnikeze ubaba uzo akunanidi ukuthi ebantwini yabo ngoba simjudge naye ngendlela sazi kuphela ukuthi kwenzakalani thina into esiyifunayo ukuthi asizakala ubaba njengogogo bengamfonela wangitshela ukuthi ukhona endlini uthe angithi umtshela sisendleleni endleleni okay no hayi umuntu omdala sizokwenza konke okusemandleni baba ukuthi sikuncedise kuyo le situation yabo bengathanda ukuthi ngcono ke sivele siphuthumele ngakhona umuntu omdala yabo ukuze singamoshi ixesha ngoba bengishilo kubaba ukuthi khona lana esizoya khona masuka lana yabo just that ukudala sinilindisile abantu abadala siloke sithembisa ukuthi sizoza la kunina uyabo kodwa bengicela nje nono angazi ukuthi Mr Jones ngazi so separate kanjani uhambe nama guest ngizohamba ne crew yonke wena uzohamba ne crew yonke okay bengicela nje nabo ungangifakela bona ekareni kwamanje okay nono ngizonithola lapho no Mr Jones ne okay guys niyayiva lento ubaba uyasho ukuthi akaphathekanga kakuhle kunento ezibhlungu la emzimbeni wakhe cha aka understand ukuthi le inhlungu ziqhamukapi ngoba kunokufasa isisi kube ebhlungu inhloko into engayi understand nje and walahlekelana ngumsebenzi uyayibona into kanjalo kwaphuma lo masentana aphumile efunana noncedo ezibhedlela uzihambe zonke ama private hospital and bemfune imali nanani cha kunanto abayibonayo ukuthi inkinga ikuphi so siye sacinga ke thina siJozi Bioscope ukuthi
senze konke okusemandleni sibone ukuthi ubaba mhlambe singamse ebantwini ngoba ngihleli ngisho ukuthi thina sisebenza ngokwenyama sibona nje izinto esizibonayo njengamanje kodwa khona abantu esisebenzisana nabo bona babona izinto ngokomoya bakwazi ukuthi bebone into eyisithekile so into esoyenza njengamanje ukuthi sishaye imoto ke no Mr Jones no Plexina sibhekelene abantu bethu sibone ukuthi singabancedisa kanjani nogogo wethu osicelile ukuthi size kwakhe so into esoyenza sishaye imoto thina sibhekelene ngicela wena mbukeli ukuthi uhlale la uhleli khona ungayindawo I'll see you guys just now. Ugogo uthe kunomuntu khona une-client manje uthe somthola siyaqedile ngisho yibo bahleli oh manje angazi mayeleth bengicela ayithi siqale simcheck ne because bengithi mhlambe siyohlala ngale itulweni sifole nathi gogo ora sihlale lapho ngaphandle silini oh sanibona gogo Dumelang. Bekae? hayi siyaphila sesifikile Lava sinempilweni sekilo la batho ba le tlisitseng di mfounela mo phone le ntjwetsa ka motjokula. Sigogo ngoba besishilo ukuthi sendleleni ezayo ngiyakhumbula Mr Ke bona ba? yibo labo umano sigogo Okay. so asazi ukuthi Ke tla kopa ba kene na ba kene ma ba hlobule dieta motle aba o kene ka dieta. osano singayikhupha icathulo siyazi gogo imithetho yakho singangena sibone ukuthi senza kanjani ngithi Ma ke kopa ha le kena di camera di kene ka gare. Gogo angeke ngikwazi ukungena Di camera di kene ka gare. Tla kena fela ntate. Gogo namhlanje kuphela gogo just yangithi yazi ukuthi abantu bethu bayakhala ukuthi asibabonisi masisebenza What's that you doing? Have di camera di aba za tlameha o jokena. Mr Jones angazi ungangena wena mina ngizozama ukuhlala la mhlambe ngikunikeza imic ungene nemic just ukuthi ukwazi ukuthi abantu sibe sifa gogo singakwazi ukuthatha izitulo zakho nje sihlalele nazi izitulo ningazithatha okay hi Mr Jones hayi uzoyibona ukuthi niyenza kanjani no ningangena no Mr Jones ngaphakathi ne okay so ngizoyithola ku imic ngisacela nje Plexina please ngicela ungithathele izitulo no ngicela ukusala no sisi ke at least okungcono no oza sihlale thina la ngaphandle ngcono kusale ungene ngicela ungibekele zona nje la mayikuthe if unganginikeza lezi ezifanayo lesi ukuyohlala wena la Plexina kulesi my lord konje kumele ngikuboleke hayi ngizozama mina ukubamba isound lana ngikhuluma ngale uyifake eduze nje my lord kuzokwazi ukuthi sive nathi la ngaphandle okay ungifakele yona eduze sizobalinda ke nona sibone ukuthi bayancedakala lapho ngaphakathi yabo uthatha ke ngitatu wakha Meke male uthata ma thata ba ka ke tshwa ke di cramp ke ya kula ja ga itlo fela ja ga ngule ngwa ke tsebo etsala go go nje lona tse ke bua le wena tse malaka mo ke a utlwa ka a ke a fase ya ona le ntwe mfasang ke a bofe a ke tsebo etsala ja ga le ja ga selemo stofel ke a tsala ke a kula doctor ke di tsamaile ka ofela ha ona doctor ke sa itsamaya ntatu waka o na le mosadi mme hai mosadi ka go etseditse something maleng hona le ntho o jisitseng yona haibo ke ntho e jwang ene ha go hlola tjeng ntatu waka ke a utlwa hore o na le mathata a mangata ene o na le mathata a mangata tje o tlamehile nje ikutlene ko kenya dipateng then ke khona o etsetsa le go hlabele le go e tshweu o khona o hlapa ko kenye pateng go hlape o ntse senyama so na le sona o na le senyama ntsa o kenye ditse senyama se se holwa hampe wa utlwisisa ntatu waka ke a utlwa wena jwale o tlamehile o tle monna ke khona o thusa ko alafe ka tsona ntho tseo ka ofela di tlo bulela masapo a ka ntatu waka go bontse dinkenga tsa go di ho kae tatu waka ke ona masapo a ka wa bona kia ho na ko bontsha ngona ko o etsa hore ke khone ho kenya dipateng le ngwana o tsamayelana ke ngwana mang
ke ngwana ka mme ke ngwana hao ke khona ho le hlapisa ke le etsetseng mehlolo e kaofela hore senyama se o nang le sona seo le mahlaba a o hlabanga ke tlo o fa dipitsa tsaka tse tlo dinwang le tse o tlo kgonang o kgone ho kapa o fothe o etse ntho tse kaofela ba ke tlo bisa le metsing manje into angayenza nayo khona namhlanje gogo njona nje ke tlo fa yona ke tlo fa pizza ya o unwe and then o fitlo unwe ko tung unwe jwale ha ke tsebe he mosadi wa hao tlo o reng ho wena he ntate wa ka ai ke tla eno mme ha ona ka tsela engwe ke tla eno one ke yena o nkentseng nje okay ntate wa ka ha re skebe ga leka la fitla la qabana skebe la ene ka usane o fihle he re tlo kgona hore o tle le go etshweu re tlo ya metsing ko kenya metsing ko etsetsa dintho tse kaofela o utlwa ntate wa ka o ka skebe wa leka wa fitla wa mo jetse ditaba tse jwalo uzobamba nathi uzobamba nathi ungawa o tlatsa malilona mare mpa fela le skebe la leka la lwana hle mare nna ke tlo dula ntse ke shabane le wena ka mehla le ka matsatsi shothi manje asenze lokho baba akulwisa ukuthi kuphela hayi na ke amlata ke msadi o ke mmatabile hona ka jeko ke ya ho yena mana baba phela sizoyilungisa nje ke khathetse ke yena msadi mare mpa fela skebe la lwana after dijara tse kana ke ntse ke phila le yena kanti ntse ke phila le no hani se ka ngwane wa ka hona tse nkebe ke simo nkebe ke sa thola thuso hayi ke amlata gogo sisikhuluma ncane mara ungalu baba ungamlandi ke khathetse ke yena unganzi motse ngata ha tsamaye ngwana ka go late mme wa ba tamplele nnitse go bane nganketsa ke ya ke se ke tshotse le ditaba ka mosebetsi wa tseba after dijara tse ngata ke ntse ke phela le motho ke ntse ke re ke phela le msadi mme wa hao ke itse ke yena nketsa nje yena mme wa ka sentse ngakhe lo umama ka lo mntana manje ngoba phela sesingasaqedanga indaba so yalo ngoba sivizindo uthi umama wakhe mara ugogo uthangamsisa uthi ngamsisa nje ke batla mthibela mo le haka mo ngicela uncenga ugogo uyamazi ugogo akathandi drama baba ke yena msadi wa ka mme wa ngwano ke limetse ke litse fela o mpona ke litse monna ke se ke nkile retirement mosebetsing ke ntse ke re ke phelela bona bana ba baka ba kante mme wa bona ntsa le busy ntsa ngicela baba ngoba kusemzini ke kopa hore ba eskebe ya itsala mo ke kopa mtate ke kenelene ke gone o mo fa dipitsa tsae a gone lo solve ditaba tsae ke kopa le ka o sane yena ka natla ho yena wena o tla sala o solve ditaba tsae le yena so mina ngazora ngipita isipele okay gogo so uthi kunento ngamenzela yona makangena ngithatha ngimnikeza ilokuzala umuthi wakhe lo afanele ayophuza wena uzosala usolve inkinga zakhe gogo ngicela uunderstand la kuwena gogo so uthi wena kuthina ubaba ungakwazi ukuthi umsize phalaze yonke leyo nto mhlawumbe yebo ngithe vele ngizomnceda then khona manje ngoba usalwa ngicela ukuthi angene manje ngimnike ilokuzana imbiza yakhe yokuphuza then wena uzosala manje gogo uzoyiphuzela kuphi leyo mbiza because manje umfazi wakhe uzokwazi and mina bengingathanda ukuthi angazi Mr. bengingathanda ukuthi siqale simphalazise kusebenze yonke lento umuntu omdala if ungakwazi ukuthi eyenze without unkosikazi wakhe knowing uyabo and then maso uphalazisile sekava ukuthi naye seka right sesingahamba ke siconfront umfazi wakhe because kwamele le ndaba lesi expose naye angithi yazi thina sisebenzela sisebenze ukuthi ngithe kuye aze kusasa ngaze kusasa aze kusasa okay no ayikho inkinga gogo mangabe kusho wena ukuthi ungakwazi ukuthi umncedise kuyo yonke le situation ya yona ngizomnceda thokoza okay siyabonga gogo siyabonga no ngizokhuluma nawe nabile ntho tsa ka usane di ka sensebeletsi msadi o ke mmata tswile hona tje ke ha re yona okwamanje ngithi umuntu omdala asikakwazi ukuthi sikhuphe lena no ntwe ha usana taba mara ke batla alatiwe hona tje msadi nnete vele mme o tlametse a bue nnete hobane nga etsa song ka selahlelo ke ntate ka lebaka la hae hona tje nka tsamaya bana ba tla sala le mama ke mmata ngicela sehlise umoya ngoba sisemzini wabantu
Mr Jones ngicela utshele ugogo ukuthi sisabona ukuthi sizoyisolva kanjani. Okay baba, ngicela u-understand la muntu omdala ngoba semzini wabantu iko ngicela ukuthi ngicela sikhulumele ngapha esayidini. Ngiya understand ukuthi kwamina angiphathi kahle le ndaba as much as ngakuphathi kahle nawe because unkosikazi wakho lona okuzalela izingane yabo. So into bengicela muntu omdala ukuthi at least sinikeze isikhathi sikwazi ukusebenza ngale case siqale bona hali kanthusa ke fela hore ka jeko nje alale atswile haka ke yona ntwe ka nthabisang eo hobane mosadi o ke le mene ha una next ke sa batla understand kana ha ke compromise. Okay so okay muntu omdala ngicela umamela isicelo sami uve sami isicelo ngisicelayo siyi1. Bengicela ukuthi baba ngiyazi ukuthi you are frustrated mawufika ejaradeni ngiyacela ngoba ugogo ucela ukuthi sambe lo msebenzi okukuphalaza wabona buthatha bo aka buyi1 ntata ha ke tlo motlwela tlo o tlo nqetella mosadi o but hona aja ha re yeng lo nthusang ha okay ngiyaniva kodwa baba ngicela senze kanje utobulale wena ngicela senze kanje okay bengicela senza kanje ngicela mina ngifisa ukuthi sim-expose la ku-Jozi Bioscope unkosikazi wakho ngingakuthanda lokho so bengicela ukuthi ubaba usinikeze isikhathi at least siqale sisebenze ngawe okwanamhlanje ngoba just usuku lwanamhlanje yabona ugogo ukuthi kunento ongakunikeza zona utamfa something ukuthi ungalala mhlambe ubusebenza uyiphuzile nani thowanya and then kusasa sizobuye sicedelela umsebenzi wonke as soon as isiceda siphuma la kwagogo sizoshaya imoto siyele kwakho umuntu omdala kine ke mmatla wabona yena busumba kaje kumsadi wo ha ke mmatla mola umuntu omdala kuzoba ngcono ukuthi nana sizohamba siyokudrop ekhaya ngicela ukuthi sihambe siyodrop wena ekhaya mawufika ungasho next ungakhulumi next nomama umyeke kanjalo thina sisale nobaba because ubaba ngiyesaba ukuthi engafika elwise uma ubuphilo bobaka buli risky so ubaba usizobona ukuthi sikulalisa ko okay mhlawumbe ke atsamaya emsadweni atsamaya ona nje riyamlata no hayi wena utsamaya umuntu omdala wena uzosala nathi sicela ukuthi okay ube nathi because ngeke batla siqiniso sawo watsamaya impela msadweni uzotsamaya mara ngeke kwazi ukutsamaya singake expose la eshowini umuntu omdala ngazi nawe uyang understand ngithi ngicela usinikeze isikhathi namhlanje ugogo sinikeze leyo nto yokuphuza ongakwazi ukuthi uyiphuze ilali isebenza nakusasa sivuke mayingabe kumele ukuhlambe ngendlela zakhe ukuhlambe and then masuka la kwagogo kusasa sizoya straight kwakho siyom-expose unkosikazi wakho simxelele ukuthi sesiyazi ukuthi ugula nje bekuyibanga lakhe uyena hanna bana baba to ba la mole le yena mloyo no ulobula bana baba okay so ubungathanda ukuthi mhlambe sibe nani nomntana kwamanje iyona nthekitsho into zokuyohlamba just sidlulene sithatha into zokuhlamba nezokutshintsha ukuthi at least sibuye sibe kugogo ugogo unendumba yena unendawo zokulala abahle bana bakhe ibelu yena asale ka usane alatwe linthuse fela ka se le montshe mo le haka mo into esingayifuni ukuthi ubani hankare bana baba lo go bala le moloyolo ulo babula azangithi kwamanje akazi ukuthi silanda akazi ukuthi nilanda usane ke fela watsama after kusasa no till into as long as ubaba wakho ebese ka right because kwamanje sengisaba ukuthi siyahamba siyomkhupha lena ubaba engekho right kanti lo muthi lona udinga ukuthi mhlembe naye ebe involved uyabona ebe khona around uyayibona so at least ngicela ukuthi sisebenze ngobaba siqede nje tonight and then kusasa ke masiceda lana ugogo seke kwenze konke okwenzile singahamba ke siye kuyena siyom-expose ngoba sifune impendulo nathi ukuthi wayezokwenza into kanje ukukhohlakala kanje Satan ke muloyi uje kurompontsi after many years what's umsadi o kinali dijaga kinali yena umsadi okay so umuntu omdala masifika ekhaya singahamba sonke masifika wena nono wozongena ucela impahla uthatha impahla umdala ngithi nawe so angeke eze kujajela uthatha impahla nje ungakhulumi naye uthatha impahla ukuthi at least nikwazi ukuchintsha namhlanje nakusasa ekseni yabo masifuka ngiyacela ke batla fela linthuse ere ha ke batle ngwana wa ka tsamaliwa no sama kaofela angithi muthepi utangiqedela bana ba no sama kaofela flexini angazi Mr Jones ukhona lapha ngicela update Mr Jones umtshela ukuthi ubaba uthi sambe siyothatha impahla zokuchintsha ngale kwakhe yabo ngoba akafuni yena ukulala nalo unkosikazi and then kusasa ke sizokwazi ukuthi masuka la kugogo sambeni siya kuyena
siyom-expose. Ngicela ungi-updatele nje uMr Jones nogogo. Okay umuntu omdala soyazi ngicela nenzeni? Ngicela ningangilinda nje lapha ekareni umuntu omdala. Ngiyacela cause uMr Jones I'm sure nabo bayeza njengamanje. Sizokwazi ukuthi sihambeni sonke. Ningangilinda lapha. Angithi solanda impahla njengamanje. Yebo, ngiyabonga umuntu omdala. Okay guys, yabona umuntu omdala is very frustrated. Inkinga nami kwamina angazi mhlambe nina nivile ngoba i-mic beyingene ngaphakathi. Angazi ukuthi bebekhuluma ngani lapho nawo Mr Jones ngaphakathi. Kodwa ngokubona i-situation ngathi bathi ubaba ubethakathwa unkosikazi wakhe straight uyena owamdlisa something and lento wamdlisa yona manje iyona em-affectayo. And manje ngisanembuzo ukuthi why ezodlisa indoda yakhe was there to gain. And iyayibona and manje baneyingane ingane ufuna ukuthi zilahlekelwe ubaba kanjani kodwa ngiyacela guys sizom-expose lo mama bengicela nje ukuthi nisinikeze ngizoza nge-follow up and I will come with a full episode kahle not i-follow up because ngifuna ukuthi simbone ngim-expose lo mama nimbone nani ukuthi inhloboni yopendi lo muntu kahle sikhuluma ngayo because nami ngisafisa ukumbona ukuthi ngumfazi onjani lona. That's the reason why kwasekuqaleni ubaba esithi bekumele behambe beyohlola kumele beyochecka abantu beyochecka inyanga something like that. Yena akayivumi yonke leyo nto uya esazi kakuhle ukuthi kunento eyifihlayo. Ngiyacela ke mbukeli nawe lapha emakhaya mangabe unenkingo nayo ungalibali ukuthi usibhalele lapho on josiebioscope.co.za. ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we at josiebioscope. Ungalibali ke mbukeli wami ngikuthandayo ukuthi ucofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku josiebioscope kodwa bengazi ukuthi bazosifumana kanjani. Ngiyanthanda nonke lapha emakhaya. I'll see you guys on the next episode. Awuthatha